Gospod je rekao Noju: uđite u barku ti i ceo tvoj dom, jer sam video da si pravedan predamnom usred ovog naraštaja. Od svih čistih životinja uzmi sa sobom po 7 mužjaka i njegovu ženku, a od svih nečistih životinja samo po 2 mužjaka i njegovu ženku. Isto tako i od stvorenja koje lete po nebesima po 7 mužjaka i ženku, da im se sačuva vrsta na zemlji. Jer za samo 7 dana pustit ću da na zemlju pada kiša 40 dana i 40 noći. Izbrisat ću s lica zemlje sve što postoji, sve što sam načinio. Noe je učinio sve onako kako mu je Gospod zapovedio. Noe je imao 600 godina kada su vode potopa došle na zemlju. Tako je Noe ušao u barku pred vodama potopa i s njim njegovi sinovi, njegova žena i žene njegovih sinova. Od svih čistih i od svih nečistih životinja i od stvorenja koje lete i od svega što se miče po zemlji, k Noju u barku ušlo je po 2, mužjak i ženka, baš kao što je Bog zapovedio Noju. Posle 7 dana vode potopa zaista su došle na zemlju. Kad je Noe imao 600 godina, 2. meseca 17. dana u mesecu, tog dana provalili su svi izvori ogromnog vodenog bezdana i otvorile su se brane na nebesima. Kiša je pljuštala na zemlju 40 dana i 40 noći. Tog dana Noe je ušao u barku i s njim njegovi sinovi Sim, Ham i Jafet, njegova žena i 3 žene njegovih sinova. Oni i sve divlje životinje po svojim vrstama, sva stoka po svojim vrstama, sve druge životinje što se miču po zemlji po svojim vrstama, sva stvorenja koja lete po svojim vrstama, sve ptice i sva krilata stvorenja, i tako je k Noju u barku ulazilo 2 po 2 od svake vrste stvorenja u kome je dah života. Od svake vrste stvorenja ušli su mužjak i ženka, baš kao što je Bog zapovedio Noju. Zatim je Gospod zatvorio vrata za njim. Vode potopa padale su na zemlju 40 dana i sve više su rasle dok nisu počele da nose barku, tako da je ona plovila visoko iznad zemlje. Vode su bujale i sve se više dizale nad zemljom, a barka je plovila na površini vode. I vode su toliko preplavile zemlju da su prekrile sve visoke gore pod celim nebesima. Vode su se podigle 15 lakata iznad potopljenih gora. Tako je izginulo svako stvorenje koje se micalo po zemlji, stvorenja koja lete, stoka, divlje životinje, mnoštvo drugih stvorenja koja vrve po zemlji, kao i svi ljudi. Sve u čijim je nozdravama bio dah života, sve što je bilo na kopnu izginulo je. Tako je on istrebio s lica zemlje sve što je postojalo, čoveka, divlje životinje, druge životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, sve je bilo istrebljeno sa zemlje. Preživjeli su samo Noe i oni koji su bili s njim u barci, a vode su prekrivale zemlju 150 dana.